Indagusuje nkwifurije kugira ibihe byiza nkwa ikaze muri aya makuru ya none ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Ni amakuru tugiye kugaruka cyane ku mutekano ndetse na politike, aho ndaza kukubwira ko senateri Uwizeyimana Evode yagereranyije imyitwarire ya Wazalendo n'iya Leo Mugesera. Ibi turaza kuba tubirebera hamwe. Ni mugiye kandi ndaza kukubwira ko Brigadier General Rwivanga niyumva uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye ubwene gihugu abahungiyeyo mu 1994 ndetse rwose ibi ni bimwe mu byibajijweho. Ni mugiye kandi ndaza kukubwira ko nubundi uyu mugabo yavuze byinshi bitandukanye, avuga ko hari ngo mwashakaga kubikomeza ubwo yasubizaga ku mahanga nyine yasakuje u Rwanda, yasakuje ku Rwanda nyine ubwo rwafataga imwe mu myanzuro igiye itandukanye. Ni amahanga yasakuje ubwo u Rwanda rwari rukumiriye ibisasu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arababaza ati se mwashakaga ko bikomeza? Ariko kandi mbere yuko twinjira muri ibyo byose ndaza kuba nabanje kukubwira ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yarayiteranye ku mugoroba washize, ni ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 2025. Uretse ibyo ngibyo ndaza no kukujyana muri Israeli, aho Benjamin Netanyahu yavuze ngo buri gihugu gifite uburenganzira bwo kwirinda. Ibi nibyo Netanyahu yavuze ku gitero cya Israeli muri Qatar. Byose turabirebera hamwe. Ndagira ngo mwibutse kandi ko aya makuru yose ushobora kuyagiramo uruhare ukaduha igitekerezo, ariko kandi icy'ingenzi ujye wibuka ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hanyuma rero reka nkuhe ikaze duhere mu byemezo by'inama y'abaminisitiri, aho habaye amavugurura agiye atandukanye. Amavugurura mu byiciro by'amashanyarazi ni amwe mu yagaragaye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 15 Nzeri 2025. Inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 15 Nzeri 2025 iyobowe na Perezida Paul Kagame yamenyeshejwe ko harimo gukorwa ivugururwa ry'ibyiciro by'amashanyarazi bitigeze bihinduka kuva mu mwaka wa 2020 n'imwe mu ngamba zo kwihaza mu bijyanye n'ingufu mu buryo burambye. Mu byaganiriwe muri iyi nama y'abaminisitiri harimo kuba abagerwaho n'amashanyarazi mu Rwanda ubu bageze kuri 85% mu gihe bari 2% mu bihumbi 2. Gusa ingamba no gukomeza bakazamuka ku buryo bagomba kuba 100%. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa mbere itariki ya 15 Nzeri 2025, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri wa 2024-2025 n'itangira ry'umwaka w'amashuri 2025-2026. Hagaragaye umusaruro mwiza mu byiciro byose by'amashuri abanza n'ayisumbuye bitewe ahanini na gahunda nzamura ubushobozi n'uruhare rukomeye rw'abanyeshuri n'ibigo by'amashuri. Umwaka w'amashuri wa 2025-2026 watangiye neza ku itariki ya 8 Nzeri 2025. Ababyeyi barakangurirwa gukomeza ubufatanye n'ibigo by'amashuri kugira ngo umusaruro uva mu myigire urusheho kwiyongera. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga 2026A isanga igeze ku ntambwe ishimishije. Abahinzi barakangurirwa kurangiza gutegura ubutaka, gutegura imbuto ku gihe no gukoresha neza inyongeramusaruro, imbuto z'indobanure n'ifumbire kugira ngo barusheho kubona umusaruro ushimishije. Inama y'abaminisitiri yasuzumye intambwe imaze guterwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, kongera umubare w'ingo zifite umuriro w'amashanyarazi kandi umuriro ukaba ufite ingufu zihagije kandi n'ubure. Ingo zigerwaho n'amashanyarazi zariyongereye zigera kuri 85% mu mwaka wa 2025 mu gihe zari munsi ya 2% mu mwaka w'ibihumbi 2000. Kugira ngo intego yo kugeza amashanyarazi kuri buri rugo n'ahantu hose hari ibikorwa remezo by'iterambere izagerweho kandi ibikorwa remezo byayo bikomeze kwitabwaho mu buryo burambye,
Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ko harimo gukorwa ivugururwa ry'ibyiciro by'amashanyarazi bitigeze bihinduka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 n'imwe mu ngamba zo kwihaza mu bijyanye n'ingufu mu buryo burambye. Inama y'abaminisitiri kandi yamenyeshejwe imyiteguro y'irushanwa ryo gusiganwa ku magare mu rwego rw'isi. Ni ku nshuro ya mbere irushanwa rizaba ribereye ku mugabane wa Afurika, rikazabera i Kigali kuva ku itariki ya 21 kugeza ku wa 28 Nzeri 2025. Imyiteguro yose irimo kugenda neza, abaturage barakangurirwa kwitabira iki gikorwa cy'imboneka rimwe baryoherwa n'icyumweru cy'isiganwa ry'amagare. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe gahunda yo kongera ingano n'ubuso butuyeho amashyamba hamwe n'ibindi bikorwa byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu gihugu cyose harimo n'imijyi. Ibi bikorwa bizagirwamo uruhare n'imiryango hamwe n'abafatanyabikorwa kandi bizafasha u Rwanda kandi bizafasha guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kurengera ibidukikije, guhindura imibereho n'uburyo bwo kubaho no kurema amahirwe y'iterambere rirambye. Inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano y'ubufatanye hagati y'umuryango wo kurengera ibidukikije witwa African Parks Network ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri rishyiraho amabwiriza y'imyitwarire rikanagenga komite z'imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda. Iteka rya minisitiri ryemeza ko abantu bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange kugira ngo hubakwe urugomero rw'amazi n'umuyoboro wo kuyakwirakwiza uva mu karere ka Gicumbi werekeza mu karere ka Nyagatare. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu mu Rwanda bakurikira: Bwana Victorino Nka Obienge Maye ni ambasaderi wa Repubulika ya Equatorial Guinea mu Rwanda, afite icyicaro i Brazzaville. Bwana Hussein Saif Aziz Al Hati uhagarariye inyungu z'ubwami bwa Oman mu Rwanda. Aya makuru reka nyakomereza kuri inkuru ivuga ko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko igihe cyose u Rwanda ruzabona hari ibishobora guhungabanya umutekano warwo ruzashyiraho ingamba zikomeye z'ubwirinzi nk'uko byakozwe igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasaga ku butaka bw'u Rwanda. Aninga amahanga yamaganye ingamba zashyizweho nk'aho yashakaga ko ibyo bitero bikomeza. Ati se mwashakaga ko bikomeza? Ibitero by'ingabo za FARDC ifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR Wazalendo n'ingabo bafatanya kurwana mu burasirazuba bw'igihugu byagabwe kuwa 27 Mutarama 2025 ubwo intambara izihanganishije na M23 yari igeze ahakomeye, byanavuyemo kugoma ifatwa n'uyu mutwe. Aya masaso yahitanye abantu 16 akomeretsa abarenga 120 mu Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga ubwo yari mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi kwa 15 Nzeri 2025 yavuze ko imwe mu nshingano z'ingabo z'u Rwanda ari ukurinda inkiko z'igihugu n'ubusugire bwacyo. Ati rero twahise dushyiraho ingamba z'ubwirinzi kandi zahagaritse ibitero byaturukaga muri Kongo, ariko mbere y'ibyo bari barashe inshuro nyinshi. Yatanze urugero rwo muri 2022 ubwo FARDC ifatanyije na FDLR yarasaga mu Rwanda igamije kuburizamo inama ya CHOGM no guhagarika gahunda y'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ati twafashe ingamba z'ubwirinzi kandi tubifitiye uburenganzira, kandi izo ntwaro zari ziri kurasira kure ntabwo zongeye kurasa. Abantu baribaza ngo ni izihe ngamba zafashwe. Hari uburyo bwinshi bwo kubikora. Ushobora kubikora urasa nawe ukabasubiza, ushobora gukoresha ikoranabuhanga uzishwanyaguza, ariko icyambere nuko iyo dushaka no kurenga aho byari gushoboka, ariko ntabwo byakozwe. Yahamije ko ngo twafashe ingamba zo guhagarika ibyo bitero ku butaka bw'u Rwanda kandi dufite uburenganzira bwo kubikora igihe cyose bavogereye ubutaka bwacu, igihe cyose tubona umutekano w'abaturage bacu uri mu byago. Twafashe ingamba kandi zigomba gufatwa igihe cyose umutekano wacu usagariwe. Rwivanga yavuze ko umuryango mpuzamahanga wahise utera hejuru wamagana ibyo bikorwa, nyamara byari mu nzira zo gufasha u Rwanda kwirindira umutekano. Yavuze ko u Rwanda rwahisemo kugirana amasezerano y'imikoranire na Centrafrica na Mozambique bugamije guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga kandi byahise bihagarara.
nk'urugero muri Mozambique ibyihebe byari bimaze kwica abantu 3,000 abandi 800 barahunga kuva muri 2017 ariko ubu ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique umutekano waragarutse. Ati ntabwo twabikora mu baturanyi dufite muri Kongo nyine dufite ibisabwa byose ngo tujyeyo ariko tubikoze kwamaganwa. Yunzemo ati igihe twahagarikaga amasasu yarasirwaga mu birometero 3 mwarabyamaganye mwashakaga ko bikomeza. Muri make igihe cyose umutekano wacu usumbirijwe tuzafata ibyemezo kandi twarabikoze. Uretse ibyo kandi uyu mugabo ntabwo yumva uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye ubwenegihugu abahungiye mu 1994 ikihakana abanyamurenge. No kuntu nyine atumva uko Kongo yahaye ubwenegihugu abahungiye muri 1994 ikihakana abanyamurenge. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bufata imyanzuro ivuguruzanya kuko bwihakana abaturage bari ku butaka bwayo ubwo hakatwaga imipaka y'igihugu, nyamara bukemera ko abahungiye mu 1994 ari abaturage bayo. Yabigarutseho mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi kuri kwa 15 Nzeri 2025. Uyu yagaragaje ko impamvu n'uyu munsi intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikirota ari uko ingabo za leta zifatanya na Wazalendo na FDLR bashaka kwica abanyamurenge. Magingo aya mu ngabo za FARDC abarizwamo benshi mu bahoze muri ex-FAR ubu bagize FDLR ikorera byeruye mu ngabo z'igihugu. Ingero ni nyinshi z'abasirikare bahoze muri ex-FAR binjiye muri FDLR ubu ifatanya na FARDC mu rugamba rwo kurwana na M23. Aba barimo Nawunguka Pacifique uzwi nka General Omega, General Gaston Iyamuremye ndetse na Brigadier General Gakwerere wafashwe na M23 akoherezwa mu Rwanda afite ibirango by'ingabo za leta ya Kongo. Uyu Brigadier General Rwivanga yavuze ko ibibazo by'umutekano mu karere byakemuka mu gihe impande nyinshi zishoboye gukorera hamwe mu gushaka ibisubizo. Yashimangiye ko mbere habayeho amakosa ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zibanza kwirukanwa bazibwira ngo ntabwo muri kurwana, reka tuzane za SADC zirwane muzi ibyabaye. Ati ntabwo wakemura ibibazo bya politiki ukoresheje intambara byapfiriye mu ntangiriro. Brigadier General Rwivanga yavuze ko ingabo zari muri iyi ntambara ari za Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania, abacancuro n'abanyaromania ndetse na Wazalendo. Ati rero muri Mutarama 2025 ubwo mu 23 yigaruriraga umujyi wa Goma na Bukavu n'ibindi bice bigize Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ibihugu bitandukanye byagiye bivuga ko uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo wafashijwe n'u Rwanda ariko rwo rukabihakana ndetse rugatanga n'ibimenyetso bibivuguruza. Yamije ko abacancuro b'abanyaromania ko bari bafite amayeri y'urugamba n'ubumenyi n'ibikoresho ariko nta mpamvu yo kurwana bari bafite. Ni kimwe n'ingabo za leta ya Kongo. Kubera iki? Kuko ibyo bakoraga atari byo, bari kugerageza kurimbura itsinda ry'abantu kubera ubwoko bwabo. Ntiwatsinda ufite iyo mikorere. Brigadier General Rwivanga yavuze ko mu gihe umuntu ahisemo gukoresha ingufu za gisirikare akirengagiza gukemura ibyerekeye uruhande rwa politike birangira akomeje gutsindwa. Yashimangiye ko imiryango y'akarere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar biri mu nzira nziza zo gukemura ikibazo. Rwivanga yavuze ko u Rwanda rwemera buri wese ushobora gufasha mu biganiro bya diplomasi hakemeranwa ku bifatika cyane cyane bigamije gukemura ikibazo, ariko hagomba kubaho ubushake bwa politike kuri buri ruhande. Senateri Uwizeyimana yagereranyije imyitwarire ya Wazalendo n'iya Leo Mugesera. Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko imvugo n'ibikorwa bya Wazalendo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigamije kwirukana abanyekongo b'abatutsi naho zitaniye n'iza Dr. Leo Mugesera wavuze ko abatutsi bagombaga kwicwa bakanyuzwa muri Nyabarongo bajya muri Ethiopia.
Senateri Uwizeyimana yabwiye RBA ko imyitwarire y'abarwanyi b'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo ryashinzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteye inkeke kuko irimo urwango yagereranyije n'uwa Dr. Leo Mugesera wahamijwe ibyaha bya jenoside. Yagize ati niba Wazalendo bagiye muri Uvira bakavuga ngo batanze iminsi 10 ngo abatutsi bose babe basubiye iwabo mu Rwanda, ubwo butumwa butandukaniye n'ubwa Leo Mugesera wavuze ngo abatutsi ko banyuzwa inzira y'ibusamo basubira muri Abzinia aho baje baturuka. Ati se bitaniye he? Wazalendo kandi aho yavuze ati aho nyine Wazalendo ati kandi ni abantu bashyizweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irabatoza ibaha intwaro kandi binyuranyije n'itegeko nshinga ryaho mu ngingo y'190 riteganya ko leta ariyo yonyine igomba kugumana ubwo bubasha. Aha Senateri Uwizeyimana yagereranyaga ibyo Wazalendo yatangaje n'ijambo rya Dr. Leo Mugesera wahamijwe ibyaha bya jenoside agakatirwa gufunga burundu yavugiye muri mitingi y'ishyaka MRND yabereye mu kabaya ko mu karere ka Ngororero mu 1992. Kwa 10 Nzeri 2025 abayobozi ba Wazalendo batanze iminsi 10 ku banyamurenge n'abandi batutsi bo muri teritwari ya Uvira ngo babe bahavuye basubire iwabo mu Rwanda. Ayo magambo uwo mutwe watangaje ashamikiye ku mvururu zabaye kuva tariki ya 2 Nzeri aho abarwanyi bawo batangiye imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Uvira bafunga imihanda bahagarika ibikorwa by'abaturage ndetse abagera kuri 3 basiga ubuzima. Ni imvururu zari zigamije kwereka leta ya Kongo ko Brigadier General Gasita Olivier yahohereje ngo ahayobore ibikorwa bya gisirikare ahava kuko abarwanyi b'uwo mutwe batamushaka. Wazalendo yavuze ko umusirikare ari umunyamurenge w'umututsi bityo ko ngo agomba kuhava akajya mu Rwanda ndetse kubera icyo gitutu n'imvururu uyu General Gasita Olivier yahise ahunga muri Uvira. Abayobozi ba Wazalendo bavuze ko kuba General Gasita yaravuye muri Uvira ngo bigomba kuba intangiriro yo kuhava kw'abandi batutsi bose. Kwa 26 no kwa 27 Kanama 2025 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ingabo za Kongo zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR Wazalendo n'abandi bafatanya bagabye ibitero bikomeye ku baturage bo muri Kadasomwa muri teritwari ya Karehe. Icyo gihe AFCM 23 yatangaje ko abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi nabo bagabweho igitero gikomeye ku 27 Kanama cica benshi gikomeretsa abandi ndetse abandi bafata iy'ubuhungiro. Aya makuru reka nyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko mu karere ka Rusizi umukozi wo mu rugo yatawe muri yombi akekwaho gutwika umwana. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rusizi yataye muri yombi umukobwa wareraga umwana w'imyaka 2 wo mu murenge wa Rwimbogo nyuma yuko uwo mwana yari agiye guhira mu nzu Imana igakinga ukuboko. Abaturanyi b'iwabo w'uyu mwana bamutabaye yahiye ku gice cy'umutwe yihishe mu nguni y'inzu. Icyo gihe umukozi w'imurera yavuze ko yamukarabije aramuryamisha ashiduka abona umwotsi mu nzu agatinya kwinjiramo abona umuriro ari mwinshi ahitamo guhuruza abaturanyi. Isesengura ryakozwe ryasanze umuriro waraturutse muri matora uyu mwana yari yaryamyeho, gusa uko umuriro wageze kuri iyo matora bikomeza kuburujije kubera ko basuzumye insinga z'amashanyarazi basanga atari zo zateye iyo nkongi. Se w'uyu mwana Nshimiyimana Alexandre mu kiganiro yagiranye n'igihe yashimiye abaturage bamutabaye bagakura mu muriro umwana we akiri muzima, asaba inzego zibishinzwe ko zakora iperereza ku ukuri kukamenyekana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwimbogo Nzayishima Joas yabwiye ko umukozi wareraga uyu mwana yatawe muri yombi ati afungiye kuri station ya Ribu ya Gashonga mu rwego rw'iperereza kuko nk'uwasigaranye n'umwana agashya ariwe ugomba kuvuga uko yari yamuryamishije agomba kugira ibyo abazwa byafasha mwiperereza. Uwo mwana w'umuhungu yahiriye mu nzu mu gihe se ukora akazi ko gucunga umutungo wa koperative yaramaze ibyumweru 2 mu mujyi wa Kigali, naho nyina wigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Gashonga yari yagiye ku kazi mu rugo hasigaye umukozi. Uyu mwana kimara gutabarwa yahise yoherezwa ku kigo nderabuzima cya Mushaka ko kimwohereza ku bitaro bya Mibirizi nabyo bimwohereza mu bitaro bya kaminuza i Butare CHUB.
Aya makuru reka nyasoreze muri Israeli aho Benjamin Netanyahu yavuze ko buri gihugu gifite uburenganzira bwo kwirinda. Netanyahu yabivugaga ku gitero Israeli yagabye kuri Qatar. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko atazahagarika gukomeza kugaba ibitero ku bayobozi b'umutwe wa Hamas nyuma y'igitero cyabaye mu cyumweru gishize muri Qatar. Agaragaza ko abarwanyi b'uyu mutwe batazigera bagira ubudahangarwa aho bari hose. Yabigarutse ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Yerusalemu ari kumwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Netanyahu yavuze ko buri gihugu gifite uburenganzira bwo kwirinda no hirya y'imbibi zacyo kandi ko nta gahunda yo guhagarika gukomeza kugaba ibitero ku barwanyi ba Hamas aho bari hose. Ibyo bije bikurikira igitero Israel yeruka kugaba muri Qatar ku bayobozi b'umutwe wa Hamas cyaguyemo abantu 6 nubwo abo bayobozi b'uwo mutwe bakirokotse. Ubwo Netanyahu yabazwaga niba hari uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zaragize muri icyo gitero cyane ko Qatar ari igihugu gifite ibirindiro by'ingabo za Amerika nyinshi mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati, byari byatumye abantu bakeka ko yari izi iby'ico gitero cyangwa yabigizemo uruhare. We yabihakanya ati twabikoze ku giti cyacu, ati ibyo birahagije. Ku rundi ruhande Marco Rubio yavuze ko umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar ukomeye kandi ukomeje kubungabungwa nyuma y'icyo gitero. Minisitiri w'intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani yasabye umuryango mpuzamahanga guhagarika kugira indimi ebyiri ugafatira ibihano Israeli yabagabyeho igitero. Qatar yarashweho mu gihe yari ikomeje kugira uruhare mu gushakira igisubizo kirambye uburyo intambara yo muri Gaza yahagarara, aho yari nk'umuhuza hagati ya Hamas ndetse na Israeli nubwo yakiriye ibiro by'abayobozi ba politike b'uwo mutwe muri 2012. Nyuma yo gusura Israeli biteganyijwe ko Marco Rubio azakomereza urugendo rwe muri Qatar. Ndagushimiye nanjye, aya niyo makuru yaragezweho, murarekeye gukurikira nandi araza kubagezweho mu masaha ari imbere.